Okoman Radio 97.1. 24 minutes to 9. And I tell us, Okoman Kasa, my DNA, Joda. April was there to so at the 25th of April 2022. Another day is here. It's a brand new day, brand new week. A new beginning. Yes, a new beginning. Debbie and Yakupon renew. The mandate, a quenya, was here better than see. Nya such a be a fata we abrabomu. Nina munia stress on fire sin Tony and Brow yell. Ye bonia who do ye didn't on fine chaye. Huni a mobile son, Sadam and Anani. Bonnie way home. You say Bonimu way and Bonimu. That's what you did for a bonin team. No media when that's all. And ne a Joda or Quenya say, O free Bibiasa for. It's a fresh week and a fresh day. My name is Kofi Ansong Baffour. I'm going to be in the seat for today. And it's subsequent days. I said, you could be my idea. I said, I'm going for God and country. And I pray a question, Jay. And I encourage my brain. I'm some maintenance of my mom. Did you make the brew? Summer Frimpong and now all Bomachidomo studio ha. Samuel Akwa DJ Zigby SOS on the beat yo ha. And I don't pay matters for you. I'm ranting here and I pay a BP ha. On the debia the boy Ubikuyo. So on no designer. So in designer, I grab say yeah. Today. Oh, Yamida Chame. Mammy Biwo, a Gugua, and Tiama, now come. The one I am koi. Say, no a marathon said Beshit, no. It comes as with the second, Ukujana, Ubinabakubia, Ebefa, no one I'm saying. Befi. Oh, but that's a unique. A perseverance. Some don't call. Namiankas, me who taste. About a materials and who me buy from Nimbo near my and I know that Abigail, Santa, the Otomo, and I saw the chair. The material no go until perseverance catch me say, or no, Teteno. And he mentioned on here. And he made a man a bin in Naja. Oh, Yin son, or master. Oh, the master no catch me say, Madame and Casan and Bananontino. Master, I be on young can be BI. No, I did also say, and 9. And I ordained your bra on you, Sika. Oh, so man, Sika. Oh, Jamai. When you say the boy, Jamai, me who near to the idea, quiet, Yahoo, and me. Oh, Jamai, Memaniska. Yeah, materials need you. Materials need you. You go fabric near the Chama, oh, Guardia, over Pamwa. Only a quarter. And resisted Mamma and Cassaman Farman or cereal. I'm saying on Cambro Funi in America. Cereal. Was up a day. Oh, you know what? Sir, Janon come on. Did Jama Unguadia there? Uno Cordia. Ah, Metan Wako, perseverance. Not said you only was a man. Question Jimmy as another question or no or harder. Only intruding trial. Okay. Now, dear, save you see Papa, yes, some more. And oh, I said that. Anyway, I pay weekend, you go say. Weekend, no. Mr. Krause, Metiaminachi, the Hoko ye, Bishia, Dr. Lawrence Tete, evangelist, or no Bedi Jumano, na me born Chidom, na Iwi, no, senior minister, Safamafo, or no, she never be at me course. Send the Baba cry at the Pamuni, and your course, you know, Bidu and Abdono Pet, and I'm young Crafty or Cray. Bible Society translation, I could say, we. And so, Madam, I say, the banner boo near the other. I want a mapano, and I enjoy course until Omamba Jesus Ganomo, 66,000 Ghana cities. I don't be and they take an subi. But the sea, no, two can't toy into an eye. I feel near Wako printing. Aha, and the printing also by Abia, and I used to swing. I used to swing in Kwan, answering for $20. And they say, yeah. Sikado do. They almost say Sikada Danuno 3 billion. They bet me a we or Bible translation. No, there's a 3,300,000 Ghana cities. Yeah, and that day, and they bet me a we former governor in Ramantia or bank park Nechi on a chairman boy 10,000 euro. Dambu should be PMO, and so who said
yendi na kodi brain na ego nso 10,000 o send papa foundation na papa ya catechist and the catechist dakon on ne money ade nyina 10,000 this is be pay mu 5,000 na nano mo okran fu nyina ma 5,000 okran fu nyina afi kofo a ebusua ba ko bi abedi ebusua e wa asese so omo so ema 2,000 mu donate ho no mo a nti ka ni nyina bom bibia no na enya 66,000 Ghana cedis nei dada no 660 million nti osofo ofori or a brew presby ono na ohwe planning committee no fi osofo KB Asante wadu krom ono nso so na hwema bibia atumi akoso na omo bai mane ye fe sorry ahodo presiding bishop Makofuru diocese obnefo doctor Baffour no so bai ebetina mu ma de nyina kama me soft penyin so bai but on the most so for idea sorry so no kasa on so na yire my 5,000 okay the way a mo kono ho ye fa agorin to chain ekwapin bible fetititis na onu ma ye e dia to ho na no adakra Sante Bible New World Translation masafu mpanifo eyi apa wontuma nra me download kra nra okay ena okre bible mo amde si mo stress no mo bati se mo beye okre bible nti okre to the world ni macheyo na enkrofo hu okre kasa no aye de bible a ekowiase afa na nyina na mo preserve kasa no on ka se beteki 15 years ena honorable siro mo say esika na yehwe ocheche mu kire mo say inyanipa 40,000 na obi ama 100 cedis a month which means betumi aye nti we dey osro mo nko 5 years ono abespie head na yaboa because Bible Society for no church mu say o ma ye 9 languages o ma translate Bible no dey amom 9 nti okrede ne ka ho a 10 na e wo say ye titi nipa na mo kosua se ne ye tworo na wo hwe Germany kasa no a ene okre no ya se say okre for no ka danke je say go and cook anano na Germany for no ka danke je say thank you nti o ko fast spelling no at the bar betumi abo nti ya pa onipa bi a omba be interview omo na me ka choma say panel no nke be yi anka omamra so se ne be ye be sone so ne binya nipa no mu oduro ne de makọ akosua na otumi aba be tworo akrekasa ne ye na ona abo so kire se to nipa nyi na o che na de a ano eden nti nka yen hyase wo schools mu yen hyase wo schools mu okay movement na no audio pa no chine nda ukohwe akugwa sene se ohene ba ko afim sene na kumankum be ka ha no na ko sene o ma ye the background na ye no foforo na je na nkasa ho so to nyina ko no se catechism men ko nyame tranka na enko na ko hwebi nso kwa kache asore ma no I think say development no bia epe enti ba ne sa anapa yefa enchaso nko ema yenua Kelvin Ramponsa adi anapa kwame ono ane ono ane eki se ma no yo mafrem anapa wase ne hodo drone enti emse otene na chikakra enti kwame anapa ba bia obia no ye chiao ye moache na umpomo today na enye mai na ye ne se unse ma no uyo masa no a omo ni timi bre na nsem bi wa che ne ade because I didn't bet me actually my man as I'm the so people's lover. Jena me kwa no kwa me ba me share nema bibro kwanso. Okay. Nze hey Ghana no. Aware bi cross over the weekend na dinner ye nya ba so traffic gina mu na nya asam ketwa. Mampani ba ne de. Jena me ka kira. Wow. Akwem ne ko se be na jena Bible no so Ocredit Assembly unse na omuhin officer omde be publication ni ade papers ni ade meeting Ocredit Assembly DC dan mienu dan kra mienu se omo meetings ni ade ombe ye nyina omo fa ho no nye ti omo office omo ebe tena ho no na meeting bi omo be bia printing bi omo be bia no 2 rooms or the mom so omo fa ni dwuma no kopim se one of the mom DC. Oh, wonderful. Yeah. Office. And then almost said that call. Then I say you see office every pound tama. I said there be 2 rooms. And then one about Dambuchu and Kasa in Bishop Kofi Ansong Diocese or no one in another matter kunyina ekoe come. I see.
I see. I think say nipa ya de say. Yeah, I think say money abre modern kabom ni bia koye ye mama mo kon kan pa na no adam be fa ho wo hwe ennua ne ade wo kwan ho matwitwa na mo bie kwan no mu ne ade free okugwa ekono on say ekwan be fe pa. And I think say is worth mentioning. My idea. And I Honorable Daniel Kwaku Boche and a poetry and can Accra Yamoachi Umpom today mo any Ejumapaya Wobo Edema Okremai Nitichuno Ekwapeman and Honorable Daniel Kenneth Bema and a poetry may come and watch it. Me no one come na your arrangement and me immediately. Let it be waha. Aye. What the man? Bajo Tibia na yenini hun komo. And that's when baby you want to any hu. Mate. Na honorable dan botwe de nsa kan. Bajo na oside ne krakra no oside. Ne krakra say memen dey aye bi da nanim ti no wi bibia no. Mate. Mate. Anapai wote yenka na unim honorable Frank Edu. Aye Ekwapim South MC Aburi. Wadaroma ohuna de chairman no. Also come for your channel no pay nimpo today on here nim ya besra no so no sa enkome ho no etana pay ye bonita ni asori so enne ye bebo awura nsem ba kumienu bi mu ene se education minister so afọ ya wo hwe nwasuma so enwasua eso no de na no di samatudwa efa enkoda na no ada Crowdy say Kwame Nkrumah University Tech University 4 years say one for more omo adisuane sense na actually no ombotumi ya onoma ba no em say waka ho asem titiru wode aseda eni abasbo kese pa ama Ghana Student Union no National Union of Ghana Students so my idea say asene ba no man tena so man anya na da so kra no sorry no mutimi eye hye ne ade nti ono so aye say obeboa na yepia enti be hwe ho asem ne aka na student bi so school ni usuani bi a ono so 100 Ghana nti sika 100 Ghana kana 1 million and 100 Ghana nti so bi de ne ka wa ya na im say wakunu ato atwene kwa ewo ho ye bedi mu nkomo enti eno so K University wa na akoba ne sa enti ye be update on the student issues and asem kan no education minister Obani Aduchum and so ensem bi okan Obani kwasi kwatin and also no yebeka onone PR the ma Ministry of Education MZ NNS akosa omu bi ebenya ne bia no ye ne ebedi nkomo enano pay na ya se be education minister so the kokobo anase odinyansahye any crasha ma say make use of student loan Oko America ne ade a masa so be ko school a abande be popo uwia na wa yesa ban na ko be adwuma sa na ban na ete wa be so be student loan so where no your fees na de ne be support enti anopai ye be bo awura nsem no mu ye bo awura nsem no mu na ya be se ne be si aye eniema afa na ne matimi akokama e de amai anopai D-boy e wo fia ha na mesomo a kwame de se me kan no weekend yem se minimara de ne koy wose ne ho emfa no ene Monday pa kwa mo mfa ne de assembly edibone assembly edibone ete Listowell onone photographer no pay o ka ne magum na John Mark and I say John Mark McFadden no pay so bache dom de ene ma be kama bia be kama Okoman Radio 97.1 FM is rocking. We are blazing. Sister Bibia, and tell
Fatima Pasi Boatie, Haguasie, Usiema to Boasio. That's one day, Nature, Abba Brabanya woman, Sister Bibio. That's one day, Nature, Abba Brabanya woman, Sister Bibio. We are blazing. Okoman Radio. We are blazing. We are blazing.
Kofi B calls us one Bantama Kofi Boache. I also just a kaya to Boase. Oboa, when yes, cannot see a Maya Phenomenal and a nan na minna wouldn't me. Yaya Nyabotre or Sudu Shagas na Bibiania Abotare. When yes, cannot who you one man. Yes, so when you see can do you, sister Vivio, and tell I never, sister Vivio, here one day I'm a fool. At my passive watch, Okoman Radio. When you see can to once you. My passive watch, Bemene, Unusa to was you. My passive watch, Hagrasia, Ushima to was you. That's what they naturally, a more bravo young woman, Sister just about 3 minutes to hit of the hour 9. Okoman Kasa. Another pay me come for a year a Kwapim Rural Bank. Na me the amount. A Kwapim Rural Bank. So what's a Kwapim Rural Bank? Usi kasem ejina brani. Na no ada ye kan ya wanti ado kobo nkrofo. What's usi kasem na ti Japan samaye. I say constituency be a minimum. Ye bisi basa kai ya bisu obram o peso se kejina brani se kasa mututu ye wadwuma investment ahodo okoyi a bank e kan fo mo ana no pay Kwapim Rural Bank enye enchenche Rural Bank bia o Kwapim nyina na no ada o koshi aye ana se se nya bank chenchenche betimi abo sika ho ban abo yen me sika timi anyi yenyuma tumpon ye masuku ye dache ene de ko Kwapim Rural Bank bank di enfiadu na ani akire na so manfo som kron o madombo Kwapim Rural Bank nyina ene omugina brane enyuma na ikoso sika sam gina brane ni auto shares yokobi account no ye investment ahodo and the the accident kwa na Kwapim Rural Bank. And there's open service and as a current account, baby ama akusika. So contribution in na uba sika no boa no kakra na yesa edema ya ma loan ni bi so so na wato boa so we adwuma da bia na wo sign na jeze utua no. And then who adwuma kuo say school say store restaurant and answer pa brand mie eye business account ema wate ye boa na ko nyina na e ma sika ne bi ne friend loan no ye bo bosia obo bosia no tata dodo ye de bo bosia ne no ya hihye ne ato ye bo asia beje na cheze wadwuma timi akonkan. Say kasa me doba out as obi kasa me doba. Ede me doba account no koko baby man ba wate. Papa bia na no owu ya ye ko ya say sika no koto bank bi ye ko bank no ene ya TCOT ene ya TCTT ene ya sika no matiti nyina. Papa wentie futu me doba account ye bi man kwada e wo Kwapim Rural Bank. Na no ada me ba makobi bia ma me ma nyina wo ho. The boy the two before masa my baby ama me manager bi mama no okori ebe na anu omo be ye ayi picnic ni branda no ko baby ama ne ba ete obada achi sane ya de bi ball ya na ko pension sabi owo mposo bai o de dia ya fa kakra to ba bi ko bi ma oba me doba account yes sound o do oba na ko bi ma no
We are Juma controller the tria car unihow controller loan controller account for more tram free controller no and no kwa ye ma loan kama the public workers and within 24 hours near the amount or request in ne ade na sekitam I want say ya o I want say ya Papa bi say sentia yakọ pension nti se bi yezo ehia sika ye wo pension loan yeah no so dey bo oruma akọ pension nyina wonya ba e ben se na wanya loan na so wanya kakra dia wasa srem enya no kwa your microfinance loan ahodo mo ye akuakuo makam ho aboma ye akuakuafo adwadifo mepacho brand microfinance loan Salo India, you said the boy Onyibia of your Bekojibi. I saw in Kosovo. Eh, Kwapura Bank. Mogia just off way, once off way, ye, Kwajibi Nefakoto, a ye bass guitar, no ne, piano, ni organ, one, no. I saw Kwajibi near I saw some bosso. Ah, yeah, it was Momodia Chubel. That's it, oh, I saw in Kosovo alone. And obi wa brocho ni sika ma no wa emane na me call bank ene ekwapura bank da Roma ye mre wa nyina your branches bebre onyawura hwa na ye pebi e de ama no oba no London Germany who sister no kaye na cho pempa o pempa ma no sika ya kokojini wa kwapura bank wate and bobodia for the branches hold on no head office na wo manfin ene lorry station di anim hwe do chromo so any ahimfie nanim ho a na ebutu Koforia ye ne police station central police station no ene die anim hwe esawam ye ne main market no ene die anim hwe uba abura ye central market na chi na comedy na nso a no nto no ye ben ye Oman FM shininchemu hwaza lata so balata me bacho ahimfie no ye ne bu anim hwe ahimfie ne bu anim sa adoso so mufo mani nkire market no edwane ye bodwane nkire mu hwa branches ma ko ngotwe de so sompa Equatorial Bank Maya de papa what ahodo ene bank ya je Ura bank ya owo ATM ya buno Ura bank wo ATM enye gori Now at 2002 or 2002 and a banky I am member of the prestigious Ghana Club 100 Oh yeah bank here some more home dia enya dia side prestigious Club 100 they do become and they were member since 2002 which ka sam to enko yi onyo ne ma yi a ya mo kwanya e ma nya member e be you crash watch ne akwa fun raba mo bom ho bonde papa anu ma bia twemo gosi dwansu bi mu sana brabotie otomi die na sen momwe bank ahodo bebre atwa Ghana hia nyina bank edoso ene Equatorial Bank that was 90 second. Now say abono mo de pa. So back in 2015 enya the best rural bank in the whole of Ghana. Na bank e dis kasam to tuye ho hyehyeye. Eya Juma Bank of Ghana born abaso. Most compliant rural bank in Ghana 2016. Pay a better munina systemaji atumu. Namni e boy Juma Kwapura Bank and your financial partner with a flexible solution. Kwapura Bank over 40 years of efficient banking services. Kwapura Bank, the pride of Ekwapim. Treasure 303-965-729. Then head office phone in Komo Ewo Manfin. Bora baby will be an independent kita home. For my dear friends, 050-168-989 050-168-9849 and 020-168-9826. Any point for the kita home. Facebook and YouTube and adult social media handles no. Kwapin Rural Bank Limited.
Yeah. Yefi a bank na yemrefi and rancio no tono and a cratchy be frame. A jaw hen nams you in you to intino me bomb who drag a cra. No see my major pie number. Nams you, Debbie I can read as soon as Debbie and that mantis a mocha into me my fro. Me feel read to me. Now was a CB. Me pese me koto blocks guso nams you. And ye na a japaya so de Juma would dia anono. And a play japaya construction. Engineer merchant say ma watching then kan je say wodan no akwisi say asase no wadro so e de awie sa na tie de a ene na je say wusi wodan fe adansi woni ma nyina no ukọ no ho no de a eno kra na kan to kwa ye de bebo quarry blocks 5 inches 6 inches will be on aso ye ho no mo afi sand blocks 5 inches 6 inches hollow blocks ye de to dan pampam yi 5 inches 6 inches ene so bi ho no ma afi anwea ene eye abo so open the tipam ana so open the rhino ana kia mu na open po a obenya bi e ho no mo afi so ensu e de kwa soye na didi dwuma ensu so de kwa che concrete se wa wudi dware se use ni fie no no nya so japaye benya bi kama e de ama afi iron rod wa ye ma dan ho ye din se wosi abantia ana se ya bansoro wudi besisi ni nkran na se de nyina atwe kama de ama ni nyina no kwa japaye so ye ho no mo a oyini makoma kama osisi ni fe ana dia ma fe ebi wokra ono achechire dada nti ye no ase okoto a na eja udi sisi ho a na the concrete egu ase na de nyina tuma kama afi binding wire si ya de chechire dan se na be ye frama bone ade ya dan ntimi entunkwe ni nyina no obi ho no mo a ukọ na ni kudin sa wo so a obebo ma nsa tumi aka bi ba bia eye wo site wo bia no wo kire a ono be kọ akodi dwuma na kama e de ama ene be kama asam se ye mfa nsu ma se o mi nsu na ma pa maame no kwafu mu ma ne bampo school ma nsu na so hia pomode ana ko hu ajapae obetumi abo adansi hu ne ma nyina de wono na mprimpri akuapem bepo so ene apue mantam no edidi agya no hwe na kiri kwan e wodaw akuapem eno achi no uye dwumade bi hia ma nwom se ye outdoor engagement wedding ana party yesi wo hene nche afiato woso koda nyame ase wokoba enkrofo bedi wachi aba uhia ba mpapa ajapae international band ebebom wani agye ho papa hwe na kiri kwan e wodaw akuapem woni star oil ene bon hwanim e wo ye dew bibia ni abetumi afra mpanyini 0244 71 98 14 0244 71 98 14 ajapae construction engineer merchant o say dance for any contractor for yonko pa enono Okoman Radio. Okay, see this. Come in, you wanna go. If you're my boy, Slama, okay, see this. 9 minutes after 9. Coffee B. Just so Subana, yeah, do best you so. If I came a drink, Coco Medru, I in some very ordinary. Get on, baby. See this. Just why yes, you just so. See this. I damn say, Drew, I grown say, Kitas over maybe a US. And a Padomino Heba Padasameka was open number 1 immune booster. And a boy more horn, the CPS. But more dear, for sure, Tim say high blood pressure, BP, no, and no draw any domino herbal powder, diabetes, stroke, and a spinal cord, which is Bremy and who buy some and Champion to try one sap. But more dear, domino herbal powder, na efa gun sumu na bomo dia bo na erese be say ne ohia ne 250 ml so no nya pure water ne fa na in the day na dia tre no teaspoon ketwa na ne friend teaspoon na kese no no ye friend no tablespoon to sa teaspoon ketwa na ba ko a wo de gum na anum sa e fa make mum e fa sikire mum na abo ne bo sa na we konya ye e be yidi ama wo ya de bi e kwa nkro bia na chiwade kese pa ne dominion herbal powder nim ne ye ka enkrofo edi adanse e obo ya de na bubu na gu ho a se ye nim se wo de bekobu da bi etre fie mi ya de e de wo me e wo busuamu ye de bekof mi de bekobu da bi dominion herbal powder beboa na no da covid be mi chiro djuma nwanwa so ye krom ha
Body and the first Dama Angels of Mino Herbal Center Darum Obutun Koko. From the Kofa Dre Faribai. Body for Mutay, Gapsin Pharmacy, the Light Pharmacy, no Hinana Helba. Mapon Fonko Dora, Ultra Chemical, and for Snadu Chemical. Abri Asumje House. Yeah, Ben Anglican, so many Nagiza Pharmacy, or catching for Okashi Drug Lane, and here can in trade so. Mujina Kokaishi, a year drug lane. Toby Ramubia, and Yena, Tomino Herba, powder. Saya Oba, what for from a pacho, or pay for a yama, or bad time, or manufusu, a pacho, and yama. The one name would free do me no any HDM pacho, a dray and count. Rangers Dominion 4, it was 0543158195 and 0245882266. Ano pay yedmoko awon for school nim St. Peter's College ewo letter ekuapem na eho na akwanya babeto se mo amawie GHS a computer yi wo se wo mamu school ni bi mokura no so bi wo ho a adan na mete se general se de bi to bogatanga ewo ye mikromo aprede na me se na obodu tanga se na ya makwan ene na besin ko letter ene omukọ nra mudi asida chichirinchi de bremia enti no SHS 1 2 and 3 akwanya eda ho se wow opese okusuku papa bi no na makanfo de ama no St. Peter's College wo letter kuapem na okodu suku no mu ade kire pa de omo fa ne kwa mo ya de pa eno achi remedial classes wo mo ye mo bi nye bi ebi na da no suku ba ko akoyi bibi nti want me antwa ne nyina ebi ho no yo haw abofra bi a na mi sanse na akosua asa maasi wo antwa sisi na edwe no na ha me edwe na hawa ne ma bi haw am want me antwa ne nyina sabre de agenkwa na ba St. Peter's College wo mo remedial classes boa pa nti ba ko bi academy no betumi akọ akwa na wa your doctor nurse any pilot no ebebem kura na bi atumi akama school no so mixed school ema ne mema nyina ekọ ebu made nyina atumi akama afei wo mo kire junior art business and afei vocational junior art business and vocational ne course ya wo mo ye ewo school no ho no manya fadi agro kura ne omu twa emobi ntwa bi afei de ene ko ba ne se jira ho enya dey enya gudie enya goridi kra enya goridi enya fadi agro fadi agro ni ho atna enkran no me fa ni agro biem me fa nkasa biem enya fadi agro dabi enya agoridi kra thank you enya agudi ye ni agro ho no nipa ni abre pa ene ti ko ho no mu a wani beje wo ho general business and afi vocational wo mo kire ne kama ho no achi baby amofra ibeda school ba ko bi afi de afi kodu ho na mofra jeja wadan a yesi ebida na ochina ibi nso ada da bi body house ye ma ne mema bia e woni de ho no mu a okwa dankra na house master si hwehwe mofra twotwo din a obi anwane enkokrum ensu ye banu so de ye de bebo ho eda no ya na maternity for children service for ko wo mo kan meeting ho no mo chese aja o kan ya mpo se ensuo no ye pensuo adware anopa kwasi da ho ne ekosa no enti adequate supply of good drinking water omo fa no kwa wo school no afi computer yi ne donzi ni be de bo onwum yi ene umi aso se right click left click create file write your name na bibia ya ma kama so ko no enche obey computer wizard obey ne fe bibia tete sika de mane aburuchire twotwo din ni nyina omo ne dan ho no mo kire computer no mo enye fedi agro manager se mama nkanya fedi agro enye goridi teacher for so kira de ho no wo mo abene pa madam fu bia de papa o teacher no wa ben o se papa wa ben papa otimi twere TG na TG de o se de teacher ni no wa ben papa experience de omo fa no kwa atade dumu esesu ni bi afi emofrey da no ball ye ko ball ye yesi latafo nyina ahia ko ball a omo no madi nkonim de hwehwe mu a na je se agopama omo di so agro no da nyina enneso lati nyina enneso ti ball no omo bo bobinku bonifa bo fifi omo ahia kama school fees ni so de da fam bete a je se obi abetimi atua bi ma oninyo na fred sisi am no ka say fred reverend father Joseph Elabi on the proprietor 0243 640 326 0243 640 362 and afi yenra
Ambrose Emasare 0264 730-177 and Ayura Joseph Edu 0277 720 820 0277 720 820 latte St. Peter's Cali se modern afa banebra na wo meje adesua papa anopei yedemo ewie na Aisa Medlac Hebati Aisa Medlac Hebati enye me kana na minya senkra na eba se eye tiben na how etiben utibo gwen bomodi ananya Aisa Medlac ti no na nanom na etiben nyina no ebetumi akọ afi eboa ema Parkinson disease ade yare ye kanwa opese wo tworo odin kurampo a na Japan afi wonsa na atofam yi unyam Aisa Medlac na onomo a eno nso be ye fi obre stress wabra ugina ha wabre okoto wabre jeza wona antikura atimi se wabre wo so efi mpa so sisi ampo no utimi se wabre Aisa Medlac beboa ama watumi enya hoden akọ animu a o se afi eboa for the good treatment of the brain tumor dan me ko hu bi general dan me hu bi me yam hye me mame na be frame se me mesin kohwe se Aisa Medlac betimi aboa ne bana na asisi ade no hu nyina metimu se sa papa yo sa yeden yo na me ka chom so o betimi aboa enti so se brain tumor ni bi afi oba no ti ni ade a doctor ne chese emenyi ansana koto Medlac no enti eba no a doctor ka chese ni how ni no na wato no an kama na eno ni ya miensa Aisa Medlac ena Opinto Hebati ena Minta na nsunsun adamu nie Aisa Medlac Hebati ni pe ena onsaka obefa ewo besa ewo no atre baako mienu pe na their friends wo hye no na o tea bag no maako mienu miensa na their atum ehurufa so a menyo adwa na adi na onom kama enfa si kire ntum enfa makenka ho bia enfrasa na onom kama na otwe baako mienu miensa so no on beto pa eno achi Opinto Hebai eze onipadua no waye boho waye mre akoma bo pere hu ne won ye ho unya no so no mu a ebebo papa afi enkwamo abu onipadua ni mu a wo no omu bie kwan ma yare atumi bo nipa benkum nifa ne ade unya Aisa Opinto Hebai no mu a ebeko sa nkwamo ani nyina ama yare antumi emo basa eno achi no accident eno ese kosoro eno so ese ba fam ese gina ho gina fifi na police ne betumi ahwe ne so na otumi gina ho no mu a won kwa anim emma akire no eno Aisa Opinto Hebati bomode na pebi na ne bebo afi moja yentumi nsi ewo yawam moja yensi ewo yawam na mum ne bema moja ne ni ate kroje Aisa Opinto Hebati bema moja ne ni ate fefefe afi wa hrawa ne mani nyawe obe ohuru ni nyina ho kama na ho atumi ato udidi ahye obo kwasi ampo aje enwuma se ahye obo sa no a entimi nko mu ne bema timi ato mu kama be yam na atimi aye adwuma wo mu no Opinto Hebati afi malaria typhoid and jaundice one master no obia one master eti malaria na how typhoid na how jaundice enso na how mansanka Opinto Hebai nanom enso ebetumi aboa ama ho atumi ato ne hia se obenya tache water iba ko chemu mienu a manti so simanum ehurufa so a wayi tea bag iba ko mienu miensa de agum amfa si kire nka ho da bi da enso amfa ewo nka ho nom ne sa ho beto kama pa ni twa to kra no na general abam Aisa Minta Hebati Minta de na se papa mpanyifo mu din papa no na eno so boa ama moja ntimi di afrisane a obi ho mo se ne nsa ayetetrete David Tyson Fred ne nsa akon jisika o se won nsa ayetetrete mema nyesa onom Aisa Minta do a ebetumi aboa ama moja na di afrisane eno achi cholesterol oyafu ayedontwo o se yede wo me yamfa ho nyesa no mo ebena ne sade ni nyina ama ho atumi ato diabetes ebebo ho ban afiri ho ama sebe yantwa wonan woni nsu sebe angwankofra ha adwen onuma Aisa Minta no a ebetumi abo blood pressure ebetu ase kura akono ama ho atumi ato eno so hia ensuo no sachet water no nya ochem mienu na jaw defense so menhuru emfa bibia antum na wo de tea bag no mensan de agum na ja edwoa wanom ne kama dudu atuo monhwe mo kire kwan ewo ye nankase kofodia sum kwantempo enso ada eho na wo mu ebutu a
omo adwuma de boa Ghana man nyina stroke de omo tene tekra from where 0244 41 32 47 and afi 0248 152 323 eko for do aso mbako idea seba taxi rank one one on be hu so mbutu zongo no monko Jerome Heba benya bi hono mo area mama nso traffic light na se one nation hono mo a na obehu na chi kwan so hum eso Matisco drugstore T junction hono mo na obutu wo pesa drugstore so kwa obenya bi kama mampo Fosina Edu ane mampo ku apem Fosina Edu ono ben GCB afi woda Kennedy drugstore na Natchumasi drugstore and a Precious Chemical drugstore also obenya ni nyina bi hono mo afi mami dede eso begro du hono ma obenya ni nyina bi aisandro no papa pebito na emwa na trase na Ghana ehiao 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Yes, baby. Okoman Radio. Me pesa mi ton pipi ma ondo. Ama wa unse, ina yeso koma mi adi. Me pesa mi chondo who are you from? Ama wa unse, ina yeso koma mi adi. If you say obinti sano, ade wa mama si asese. Waji matum na kumem, mama bishima ya mi jeje. Okoman Radio. Yo, me just so to boa back to my pa, o bomba que atem nós. Na mi shop e do my pa o bo. Eti samini ode u dawa. Na mi wene nwa mamwa. Odo kala mi hono. Ene mama re titre. Eni amada bada bai. Ene kumi oi. Be kumi oi. Yeah. Yesa ko promotion mo ponti. Ode wa bana be. Ye fa e don so nya mensa. No be ya ma ye o. E ja de fo be ya me da. Adia me konta mo don wo. Seneni akonti wa. E be sanso ni e be ami o. E be ami o. Okoman Radio. Ana vibe chaos uti Okoman 97.1 FM. Okoman Kasa jumedi ena wasugusu aya uti yi. Ha ena equipment eritie. Ha ena nsamne wo. Yetie bi. Ya hwebi ne akabia moko apeman. Bede Kofi Ansong Baffour no pay the boy. The boy raised to the power and raise the power 1 come 0 0 na number 1 and a page my former JD card enterprise na ya mama chi JD former to ade ho nyina so no pay ya chacha mo here comes a cement iron rods and another iron and governance pipes square pipes round pipes and angle pipes flat bar nyina ebi wo ho let us come born in the fame
Ekwa number B emien fan ko twa e pa cho JDK Adom Enterprise ene amadensi ayemre. So bo container o ye welder. O ye contractor me pa cho iron rods no ye will have rod quarter rod 3858. Open foreign a year high tensile nasa per local. Nina enye na ye will car ye de bebre wo. Emranti o mani mo teni atete wo mo bo hode ne mani bro wi na pa cho ye ko be kra betin. Ajuma wo ye yetu aka na wakọ no akọ lodu agu ho na ajuma ramiko efi ramiko opaso o maniska e se wo hye ne mfunu mu ye kwada ne atete wo mo obedi oyigu ho wi awada wase chana de kra wonye Bomadia na ko JDK Adom Enterprise ene tete kwase Memorial Hospital dia ne mehwe ebo eda form ajuma e koso kama fresh 244429533 and as 244857874. Any penny, any kita home. JDK Adom Enterprise. And I pay Kosa investment for Kosa for and pay Kosa water and a Kosa Okoman building material shop Kesepa. And also Abutechi. And I pay Hona Abutechi. I know who monochrome Shemu baby. I want me. Oh, Frako. Kosa ufrita te kwasi atra abutechi atra ayi papio choba yi dise oh choba ya papio bi ho no mo achansa ya bakakra George ho no mo na dabi ubo wanim say okay uba monochrome abesi akone he wo se onombutu ho wo mo ebodwuma pia Obinti sano adewa mama tiasese wajimatum na kumem Arapa George Hia oti eka mu achi opo mo te say George Hia masa yesi bo pa no fa ni agori onimbobo pa na me say kotodwe no ene ha no kotodwe na ene na ke ma no ayi dominion aja dominion na nkasa no se wonum na anopat se no wonum na obi a ontani di ntem abebo papa se odidi na ena da dok beba no honorable beba no visa no se duabe no mo de ne sa be otimi cho ne secret anapai ye beba ramu ewo MPP ye appointment ma so ye na ene mpani di nkita ho e de afa MPP ye elections a eba no na se ya mpanifo a ye titu appointment de enche no ma ye how ne kwanzie be ne bitimi asa elections no mo be no be hia e de free MPP amanyokuo ne ma won mo appointment mte so ahoma se benya secretary regional secretary era Jeff Kunadu Ado na oni dictator Jeff Kunadu Ado on ne so agina ese ye chairman no obetima bohojuma isi yes chairman oni Jeff bohojuma I say na enra no wo okreo so omo vetting no obojuma papa etede o ese de go pagya no kakra na wobojuma no waje franka no wakitam ewo payment yensa kana sabedi obekasa ese chochofo pani e de part no ewo payment enti era Jeff Kunadu yenya ne pe yenen e de nkomo be hye so adewa mama tiasese wajimatum na kumem mama mishima ya mejeje love 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio 97.1. 87 million day udawa. Na mi wene nyamamwa. Odokala mi hono. Ene mama rechitre. Ene mama bada. Okoman Radio. Ene kumio. You said yes I go promotion mo ponti. Odewa banabe. na ka se bi I said no can now can MBS nra vet no etumi ko so ewo okema yenya ne tie mentwa no yenya ne tie se formina eni ekwapim nof enem se abon no enya enkodruye formina de enkodruye ade nsu medruye enti da ma bia enya pania na anka ne de nkita ho bisa ne se ne niema esi eti efa yeguso
toto homa ne nyuma dɔso ɛfa pɛ yɛbɛyɛ ho adwuma na ɛnɛ di nkita ho anapai blessing and greatness ventures ɛnɛ agye tumu udu abutachi ekɔ apema ɛnɛ gas service station as a filling station yɛ bɛn hɔ no ɔbɔ sɛ blessing and greatness ventures B&G ventures ɛnɛ ɛbɔ hɔ TNG ɛnɛ agye tumu made in Ghana de papa ne corner moldings ahodoɔ ɛnɛ ɔde edi dwuma amanfoɔ mpɔtɛma nyina kane no temane abɔso kan ne binam katamantu no kan dabi wakofa ne nyina ɛde aba abutachi ekɔ apim krom ha ya na wakɔgye wo de plywood so opɛ ahodoɔ bi ayɛwɔ tricota ɛne ɛwɔ ahodoɔ yɛwɔ sapele yɛwɔ wawa ne nyina wokɔ a ɛbɛkyerɛ wo mu ne nyina menua ɛkɔfa bi ɛde aba tiles deɛ ɛne tiles cement ɛna chemical ne yɛfrɛ no chemical no ne nyina ɔmde bi aba yɛ a wɔnom ɛtɔn tile accessories ahodoɔ nyinaa wɔ bi ɛwɔ hɔ ebi wɔ na metal strip ebi yɛ plastic strip ne nyina wokɔ a ɛna ɔmoɔ baako bi ɔmfrɛ no konika kon no ɛno no ne nyinaa ɔde bi aba yɛ a wɔde ɛboa security doors ɛnɛ deɛ akromfoɔ nti wosisi dan na woyɛ yɛ a wobɛpɔn adwuma abɛkɔ no na wode sɛ gu ti ɛnɛ security doors ɛne ne wakɔfa deɛ aba size ahodoɔ 1.5 ɔwɔ double ɛna ɔwɔ single ne de sɛ adwareɛ nyinaa wakɔfa bi ɛde ɛbɛkɔ apem ne mpɔtam a carpenterfoɔ ne masonfoɔ ye mukyɛ yeye kane no kyese bu a agye sɛ oduru Medina wobɛyɛ ne wobɛfrɛ no na adwuma no mɛyɛ masampakyɛw me sɔɔ no abu ano nyɛ dabi nansan deɛ blessing and greatness ventures B&G adaroma ɛne abutachi wokɔ a carpenter ɛne masonfoɔ wopɛ trowel wopɛ spirit level wopɛ baako di sɛn bibiom de so omiti di sɛn headpan wopɛ shovel bibia pɛ biara ɛne de wakɔfa ɛde aba hama matok ne nyinaa nadaroma ɔde aba na usi dan ne wia ukɔdware a ɛsɛ utimi ehunu sɛ madware de edi mu pa the boy udan sɛ adware nneɛma no ɛsɛ ukɔ greatness blessing greatness ɛne adware nneɛma yɛ de dwadeɛ ahodoɔ bathtub ɛna sink ne ade ne nyinaa wakɔfa bi ɛde aba na plumbers deɛ mo nneɛma no na ano amekɔ store baako kakra plumbing ho nneɛma nkuto ɛna egumu a B&G adaroma ne wɔde aba bɔmɔdea ne kɔpɛ bi water tank nsuo ho ɔdene ɛntwɛn ma ne nyansa na wo frɛfrɛ tanka ɛsɛ ɔbaa no de abɛgum nti ne tanka ahodoɔ a wɔde aba water tank size ahodoɔ ne wɔn ahoɔden bɛso wokɔhwɛ a na ɛno nso wagye wo deɛ ɛnɛ na adaroma adansie ho nneɛma deɛ paintio electrical so just brunimaka sɛ one stop shop wodu a dan no wobɛsi efiri mfitiase kɔsi awie a na agye papa ne ho wom ɛnɛ waboa ama dan bebree ho ayɛ fɛ dan bebree mmeranteɛ tikyafoɔ doctorfoɔ lawyerfoɔ nadaroma ɛnɛ wɔn nyinaa esi adan a wɔde boɔ mo kwabutachi ɛbɛn gas filling station no na ɛne mpani ɛne kita ho frɛ 0244 507310 ɛna 0206670009 na ɛne mpanifo nkɔdi kɔpɔ asɛm dɛ wɔsɛ menka kyerɛ wo ne sɛ ɛne free delivery wotɔ nneɛma na ɛkɔ anim a na yɛde brɛw na wo so nneɛma tiri akɔka ma ɛde ama wo anapa yɛ sɛ ɛdi kan si bɔɔ mo amanneɛ no yɛbɛkɔ tetefo ne so na yɛne ɛyɛ kyerɛkyerɛfoɔ panin ɛma MPP amanyɔkuo no ɛwɔ apue mantam yɛwura Jeff Kunaduado papa yi ne tuma bɔ bill na agye sɛ wonyɛ obi a wonim no wonim Jeff a ɔbɔ dwuma nkasa ne sɛ ɔne nipa si di nneɛma fa na ho braseɛ na ho fa ma nsɛm go na ɔdɔ nipa ɛnɛ yɛne bɛdi nkɔmmɔ ɛsɛ general secretary na sɛ regional secretary ɛde ma MPP amanyɔkuo no na akyire no ɔtu frankaa dendendendenden ɛne chairman ɛyɛ apue mantam MPP no papa yi ɛna ɔmanfoɔ kyɛ sɛ ɔmo apa ne kyɛ waka ka fɛ wagye piniɛ wɔsɛ mo sɛ memra mbɛyɛ de ama mo obiara Jeff ɛne ne ɛnyina ne bɛka ewi a ebedi nkɔmmɔ afa chairman ɛne ne campaign sɛ ne ma si ɛkɔ ɛfa yɛwura Jeff Kunaduado anɔpɛ wote ɛka yɛ mo akye mejo so mi abema na ɛpɔ mi te sɛ unyame de akyɛn yɛda Nyankopɔn ase na no da Easter mani gya ahye ho na sɛ ɔba wanhwehwɛ wɔfa yee na no da akwami fo mama ma o ɔma me tena de Easter so ɔma hyɛ da ɔmpɛ sɛ ɔmo joka de kɔ baako anafa yɛsa kawa ɛyɛ Nigeria ho akɛse pa akra yɛhu sɛ election no ɛyɛ
constituency elections ahodo mugu so a vetting ni ade koso enema mudi egu akwam wadaroma kwapem emantem ene apuemantem fiache fama yen enhyehyɛ ni ade akwa kosisen wadaroma yo me da celebrate na chia oni watiefo nyina the all ni say ya she eda efi ya wada ebe 28 za the confirm 2nd of May and yede abato no ebe hyehyɛ so the sia no wo mo abefa form nyina aye krado obi a fele ne de aba omo converting ama ya clear do na ise se clear wo mo de omo clear omo koso omo ye omo campaign na ya kan se emre ne bedu ho na ya ye constituency annual delegate congress na congress numu no na ye beto aba na ye yiyi party mpanimfo a ebedi constituencies no animu efi ya wada kono na abato no constituencies no nyina no ebe koto na ba me no ka se wie ta me sende data amount ye constituencies no nyina date one de beto na ba me sende amount now so wetimi ama wa tifo aso entine na ewo hono no ete wadaroma ohwe nhyehyɛ ma ye 28th ya wode edi animi ekosi 2nd May na modidi dwuman anya bia emeka sɛ ye constituency wo apuemantem nyina ne nyina na ebeto abana na sɛ ebi wo ho a ntanta ba ku mienu bi nti mo betwa sensem mu kakra yenya ne ntie sɛ ba bi wo ho abɔ ne kra mai ba bi sɛ akwapem north yenya ne ntie bibisa wadaroma bo emu nkyerem kakra meka na eyi constituencies mienu eye akwapem north na achem da that constituencies mienu de one abato no eye on hold so far isane se na ensensem nkitinkiti bi koso ama national council at the friend ADR alternative dispute resolution committee as a committee no share aye efisiesie kakra was our constituencies no emu na onu wie efisiesie no a na kwan beda ho na omo aveye omo delegate congress no enti so far na de sa constituencies ni mienu pe na war on hold nyame chade a omo so ebitumi anya akwanya ato omo aba enche bia enti sani ya wokae no yempese ebedo mu asoko sanse empani se utwa tachama totoria na onwe na mu bia enti na ka se FCC enti ohwe ADR dia na alternative dispute resolution se FCC bibia todin sa achemodan ene akwapem no constituency e de nbeko so na oma ene akwanya ba ma wo mu no procedure ben na ohwe a ebesi akwafa no bi ba okoto oba ne bia wo mu se osi conduct no hofa ni nyina sa nhyehyɛ no ya hyehyɛ de ama committee fo no omo hwɛ abato no so no ye ya ka kyerɛ omo ne sɛ omo bɛyɛ no wɔ baabi a ɛhɔ ɛbae ɛhɔ bie na delegates ne pɛ ɛna benya akwanya akɔ baabi a yɛto aba no sɛ eduru hɔ sɛ yɛbɛto aba mpanimfo de album no bɛba enti sɛ wonim sɛ wonyɛ delegate a eduru hɔ a ense se obekọ ho na obi akobisa o se na wo card wo he ana se udin e wo he na omo ekoye ni nyina wie na wo a wo ye delegate no ya ma wa kwanya wo kodan no mu na ya ma wo ballot papers no for chairman for secretary for hwan o mu nyina nipa du a ye to omo so aba no ya ma wo paper na wakwakoto waba na wo so what me every ho enti onye delegate ya ni se otwi eben ho kra na akofa susanso bi e de abato no so enye za there be onye delegate ya oye be ha ade ni dia so ko gina ho a obetumi agina akiri baabi but ensese ukọ baabi a
ewo no na anya bia daroma nhye bi wo ho se bia na obi empene bibi so ana bibi asiputupuru se bia obo amane bi oye complain bi dex bi sa ebe wo ho ye ma kwanya no nra na ye last day ye ma sa kwanya no aye frɛ no appeals committee ema finani na nsane nra appeals committee no tenase ano ono ehwe complaint ni ade a gofo edi aba enti no sabre ni de sa kwanya no atwam so obi nti bibi ase a of course obetimi de atwro aba region but if election ni ho na appeal dia rather no atwam enra no omo tenase ewieye na omo hweye obia ne ensem bia bedan appeals committee no nyesese omutu ho na mo bia no so omo eyeye oye yedase ene onchiremu elimsi na wadwuma esi eko efa enti wa wo kan de na onim ne wo ka na hyehye ne bekoye na ebeka se yede ebo ba ko bekunu ma mienu adaroma na no ada wohwe apuemantem obia de Jeff obia Jeff everybody's Jeff people's Jeff sani ewusi do nipa na ye wadwuma fa no omanfo na frɛ wa tiemu a kyese enei brane beso party as chairman manu se wati esi fomu a enei wokoso ebontoa ekosei onyame adaroma koyi pa sisi ame no kasa mi ho afram plains ye party adwuma na at the same time ye ne delegates ya potential delegates ni nyina so kasa na yegusu kakra nyame adom koyi ye fo abawe no ewia ena nyame ebedi adom ama yen so yehunu wona eba beto yen so aba afi ye ni omo aye takre pa na nyame nchade a de omanfo a wapuemantam mu kase memedi wonanimu kan no omo beye madom na nyame atonsu fa so agusu pani send yenim no aye anopa no edo anajo yenso kanea enhwe nanim ye enim Jeff na enim adwuma a wabo aye kwampatam emrantie ya waboa wono mo emrewa ene empani enkwada ye de enim ye Jeff enim se ebiri do a atiefo a wono mu tie mi o me delegate a ombenya kwanya no ombehwe no nyam sanse wadi huni wabo homode wasum party na odo wa ho brase nse ne usi ene nipa di nsam fa no enyame nwanwa se ne apuemantem nyina esufre wo se bra na ebeje wo mu ne di omanim na muntimi enfa party no enkonkodin enti eboko so na ye di echi ne besi bia no ba beje mu nkyeremu na ne yese yenso ye edeboa no yetimi aye de abo anopai edase minia Padaroma menso me dase bebre edase yo Jeff Kunadu Ado papa yi ene apuemantem eye MPP amanyoko no church of openi de apuemantem ene onukro ya wasan atie agina chairman position no wa say da bi adwuma no wa graduate wa ba bedru secretary dia na chairman adwumadien say manfo frɛ no na beboa Jeff wanka be ni sei sɛ ne wo ye secretary no wa ya manabro so brand sei no wa jepenie sɛ ne obesom oni enya na oba nkyiremu de fa hyehye ahodo aya onoma ye de ama constituency elections ebai ene anya ntie se achemoda kotoku ene kwapem nof ANC na ya se sensem binti eje the boy give em say ochamia eni masabka yes ochamia from ochamia nim na naka pos na naka en smoti yes ochamia eni masabka eje ochamia nim na samka wo dia OTB ajayemo ira Jeff Abaso em say second time meeting say okase ni na oyobia ne kasa hote onimu de enso ana onimu ni oyenti migiri say as a delegate no ebrene so na omo to abama no atin say pimantem so be fantem apa no de efra na ajaba bia ensansam wo no de say ANC say yetena ha kan sa ade na bu dano ada yekoto aba ha no nipa ba akofo ono kwa to aba be se wotwe police ni hu say sister yi oba po ni oba ye enye enu bi na mpanyimfo hu osoro ho yi enti ni yakomanfo kan say mmoni na fam wo mpanyimfo ebi ni ana ojam so ko gina mpeni ase
kwatutuja say no kra omu say o pese besrem ne abunu kwase ne wanya omunti asamase say wa o ni kwa de say wa na wo pere abunu bukata atwafufuo akontomo afa no say asamase adene de em say dama bia no abo be wo pepere akoba say sinje opanije of kan no e fisesie enti dedeba ene kokoba de onya kokoba ene MPP na akwanya ba enti mepene na anu ada de ende e ma ne nyane se na anu ada eye no na akoba saa enti oye efisesie wie no to aba na ne osefata no na ye de ne hia ne asumdwe ya ene enkoba se watim wabɔ mu wakame ene moja hwego empare kwapeman ene ne mese kakra ne se ANC no omonhwe na nkoye everybody on oppose se ne akoye ne de mentem ho ase abanje ne na ye be kan ne se akomato ye mumra ne na wo ma wo so no ano wo nto mo dwuma so a eno de ye be se mpanyi wo nka na ne se to yi ne to na fi abato no I think say ene obi be kogina se ento so aba na waye wason ho ahwe apepe ne humu enti se ne ye kan se be ansisie enkoba na perepere ye bibia mbeda ho fan no megidi se ADR ye uti ADR alternative dispute resolution na ejina homa se FCC enye court sem enti petition ne motion ne wan hwan serve ni nyina ebeda din so na FCC na no baba ya bibia timi aye kama na omato aba no se enso to wia ene hu bia susuan anybody hu befa sa pepe na wonwa whether from what they want to cast wonwa suspension for na then won nyina na ene kwa kan ansana I think say where obi say enu akwajo so afri ye ni ona me kai say na no ada communication director de ma MPP yura so papa rapra yeah say onyina nchen na kasa bi okan na bi atwi mampani enti say be partner so na de mampani akogina betisa Ghana for so aton na ma Ghana for aton na se nei we can see betisa na as a party bana nkoye em say enu achi no national also say onyina nchen as acting as a friend say youth organizer and them say ni nyina mu no or the chopper by say party mpani so man megidi say processes ebia guso e course me ne nkasa e na menya bibi fufuru bia aba ho ntie if not there we never say all things being equal no set here netie nti dama bia na kokko enanan etiaba enkumuba yes say oba eja na go stress so a say be yentwa ntwene ye papa Jonas say na woka no sanka akwanya abaya sisi ekwakoto abaya yede say we nya tabo na de atoso efiesi na ye zika production betimi ahe sanka yewura fiyi kobe kasa nanka waje atum say opapcha you say radio ni ye papim radio your man for radio BBM say by a friend na metenase say empania say man Kasa okay I say whatever I say whatever you say shall be used against you at the law of court which nature why you din now we want to be okwa no track and say obechire okra no o can say ni say aja loss of powers in the 40 years loss of power can say it's abuse as an evidence against you. Thank you. And say kwadwo ye say sam prempren de na Okoman Kasa them say or the chopper near de gugu social media me nyina hunu bi enti etuji mpani say omeka say yajatum say me kan kokoba kokko na 9 etiaba nkumba na na ematimi etoya why not partner was some partner there na toda na enema bufa so a wanu timi eyi kama o ya net kura toda timi ka asen bi ni za oka enti eba my dear pache me mankasa ye me kana na kufu ado anano eyi nilante banda post mankani ye me dene ye den me dene say aja the 40 years loss of power but I can say a man can no longer control his temper when he reach his limit. Yes. And now wow, you ultimate on sabona soon. We cannot say me with dear. Me son say who do hono mo baby a hono do no a na anu odin kakra. Na ni nyina na waka no. Zeni okay no akwanya homa the boy. Ayi kwasi amofre no. Na onka bibi. Na omonte ehun se wonu no ho kra. Sanse mpani. Eja baby adun so wanu no ho de a ene na je say agro no yeyi ni mu. What the baby adun de wanu no ho de a
ono de and who say say ono de no anyway likely say that may be an be a penalty me ajamu e be say elections ya huna ode ho amemremfe ene ho empentenkwa ekoka ne okan yi enti ekobase FCC dia ebeka ho bi na IGP wankasa yie wa kwadwo enta me patch o mo fan chemi ene ade wo ye edonfrefo mabu donfrefo o chan ko kasem na mabu tisi krom na ye ko apem ho nso kropon ho nso so enyo dada enti em said da me bia ye twina nim kakra no asem no me the recordings e by me say zigi behwe na from wo kakra na wo ye fim panyin ba ko o say we ria na akohwe ye no ebiri ho no nso akohu bi no kwasem wura mante former governor no say na ono ade ba ko be no hu o say da hu say ekwapemfo asesa da hu say ekwapemfo no ma petition no okay wa so de hu o say ekwapemfo eya jinsem e ye wura we de enya jinsem ye sisi ade say baba a fantastic area engineer me ho ase nyina ya ba ye bie na se ne okan eye mde tenten bi na ade na wo ho na ye be kakra sa amane ma ayede aba form. We must water down every pressure and every tension na enema intimenya kama emfama yempotema asezo obra kwanto ne dinwum na oba ha no oba kansem mate oba kansem mate penin tutu ahoma na omna nyen siesie ni hihye na omra meka no pai papa asare Michael Kofi Bediako asare bema anopo temeka ye mawache enra Okoman radio ye tro anwesem ketua bi na ensem wom ni aye tro ya ne se to the world a genius was born on the 24th of April 2022 na to us in akwapem Okoman radio adwumefo ye ka ho no a generational thinker was born on the 24th of April enra na papa sorry ni birthday na esewani in a very simple ceremony and odida Nyankopon ase oni abusua ne re ne ba ne maame ne nkofo kakra bi na oda ne Nyankopon ase se wode ne ba asasi so na omaame otopono mama yaw Elizabeth ayaw Elise ayaw na ojinamu bi ne ho kani maame kurama enso jinamu Kofi Korajima so na ojinamu de enra kwese jinamu nra and the enram de Jordan for a baby de say kenaja me my pia isi akura ahia me de mo abedom naja enti enrano na eye mpanin hia ya sofo ne ade bompae e de yenua no se Yakopon koso nkra ne so na de trimo no enkoso mo bill no nwi ekwapema ne nipa ho mankan de Kofi ana poeti me ka menua Yakopon enti ne mu nkyiro onkoso ankra so na ohun mobo wade sedi nyina nkoto sere ene wakoma so ade Omani mbramu Kofi Asarbediako Michael Asarbediako Kofi ono oye Kofi omfianis adikankwajo enana adikankwajo dishi kron ho ne yen kron meme wo ayi Kofi mwane Kodumasi Emamiele Amelen ena Samin Fum ena Osiche omani menkrofo suffer mu ha ona me free ze chema o kana e bread ze hot no bi sam ze na wo so ye kana na uni mu de we bread na me se o eja me ni mu je wa ko chere o abitase sada no me na ma du kro mu menua ayi Ben Kofi Labi ayi Kwabrala bi ye call ne 1 week abusia ase ye nase na nipa be boaye akadonfo ene na dwumayefo ne timamufo ebebo nyina no asidan komo mu ena Labi ene ho kani sisi Labi ena animado abusua ni nyina ese omudadofo e ba ya se na me nyana me hwe o mu akofide ena abonde akofide asankere akokode ena akunyawi me hu se achocho bobo danam cruise enti anapai asida ena yede madofo ebeja abusia ebra yede yenua no na wotweda ko hyehyɛ so aye no Kofi mochro MC de ahye
First week in June. In terms of the second, third, and fourth. And to do what at the fourth, and the double cobodom near Coboa. And I pay yes, also, Anissa. Your best friend, Kofi, say, your interview be National Union of Ghana students. As I know that, yes, I could say. And now I was about to be the 100 Ghana. Into my dad and I could be a kukuno. And also, you know, about Sika, a car dining at the 100 Ghana. And then in Quantia, 100 cities so now will be service or train and grant you so trains a peniful, not the award a year and a young corner or Twananum Owen Majidi say, Sikasem Ebeto no more, and I'm a huni pesubain. Ha, minima semon ko suntia. 100 cities non-person will be chia. Nani audience say when chia mekun. Oh, ebasa no na ye fi nipa tbm. Ye fi nipa etbm. Unse ban focus me say ano ye de bobo sia no. Enye no ana edi chia. Unso kwa koji sika no unu ana ho no. Ebia o hye ne bo, hye ne da. Say da say me de beba. O hwe so ebia na ono kwa na nani da so nyina no no. Oh, oba so ba beje unya. Na unso anye wa no brebre. Oh, ye say an brebre so ma ba ato. What's one one was see and I said this we win some idea but was say the cat will be the canny dan can you know for Niano in Yabutena environment some day and it's women you grano or how is one anthem yeah but Nippon qua and but Yakola in Sumra na Ome Munchemu Yenuya Joshua Ope General Secretary of the National Union of Ghana Students. Esakana humeso. Opioti anka mwachi. Mr. Mawachi and Mawati phones in ache. Yo, na empomi ye de. Empomi ye nyame adum. Nyame adum empomi ye. And any gens wo. Ya da nyankopon ase. Na no ada mode botabi si mani so se munuanom adusuafo a wo ho akamu ewo eye Kwame Nkrumah suapon no. Mode mo jemu ana mototo niema. Wadaroma na watwe na baako na akɔwie yɛbɛsi foforo mu awofo ani atiefo atɛnmaso utiewu boy mu nkyeremu ɛsɛ he na yɛduru ɛnde sɛne ɔkae no na saa nɛteɛ na ɔkyɛ atwa mu no nsɛm na yɛte free care news sɛne mekyerɛkyerɛ mu da no a meba ushowe so no mekyerɛkyerɛ mu sɛ na ɛyɛ asɛm a ɛnyɛ asɛm dɛ na ya adisiafo akandifo de na akoba ne se eze ye de ye ho ehyem na ye hwese ne ye be ya asuafo a adisiafo a school for KNS disuapon na katrom se omuntimi nto ma disuaso ye hwe na ye hwe se ombetimi ato ma disuaso na ankoba se obia akoba ne se nkofo 6000 and impimsia akoba ne se omuntimi nto ma disuaso enti ne akoba ne se ye ne nkofo na se ye ne omukasa ni nyina di nkomo the various stakeholders from student loan to the ministry and all those things as at yauda numremu na ne ministry for ne di nkomo efiada no ye president any minister of education na kopie mu wo ministry of Kwame Nkrumah University of Science and Technology school mu ono na sene akoba en se enkomo na edidi ye nyina na akoba se ese school na kasa officially no ye ne omo engaging nkitahundie da e ba nti san nkitahundie na koba so efiada no pa ye president ne KNS suapomo for school for nyina akandifo the SRC ekabomu ye press conference anopa no ana awia no so osafo ohwe adisia won sem so no so on school no coding kita because already na ya ka kire ministry ne say make sure say student loan for no so they would have a center open at school ni say be ya senior house na 3000 and above one you be say e be 2000 woman de entmin ka na bibi nti some of them are eligible say between student loan nti anka student loan for no omo apply nti minister no eko school mu ono school na dia tum say
omoma asuafo no na ediasa 30 days senebeya omom ntimi ntua na ombetua nsese no school for na ye defer omo ni nyina no ya san reinstate omo a ombeto omo adesua so na also no so student loan trust for no so ABA desk wo honoma students na omo ntimi entua fees no ombetimi atua omo fees no nti wa wontimi ntua no ba ko apply for student loan desk no omo set up our KNUST campus honum nti students na omo ntimi ntua genuinely say bia oni sika na bibin obetimi apply through the student loan no omo atua omo fees no ye ne school no so still na aiding kita on say sene free ombe year free ohanche mo eduoson na aba 50%. Ntano so enkomma ye gutu ayedi but sene emra me no empempen so me no kasa idie a school for 6,000 now have been reinstated back. Yeah, say ewo na dia san di animi ni de omu nyina ne school no so omo policy ni yebetimi adi so ama na school for na to ma di so nti eze de hana nyakopon ya bedu em say yebema mumu eno yoni adwumade ama yebetimu di a ya ma mu bosome eye ededuasa eye bosome enefu aduasa ese wonu fa mo no metua se omu nyina yakwanya ba mo masan ko omu adesua mu omu suade e Kwame Nkrumah University of Science and Technology eye Kwame Nkrumah suapon ho ama soafo a ohwe ngumasua so de ho agim ana mo so mo de ho agim enti se no so akwanya ba ama student loan for the desk kosi ho enya fe na be konkran afe na ayi they say application ko my we dey wanim ho a obi be say jinjin gina hoje na ya hwe ni ayama instantly enyeza mpacho sabe pepe amamumu ene yo ni adwumade aya mabo na anyebia ebi wo mu a still no wo hwe a ye mo mu afekura wo mu ntimi ntua ombehia mo a bia na obi tie yen na adwumakuo bi ankra bi atuhu ache bi ose meboa wo ebi wo mu a ye mo mu afekura wo mu ntimi ntua ombehia mo a and sene me kan no boy homo dey say aka ndi obi abetimi atu about wow hwe sene time and something na course ya my house ni di help desk anka school for ni na dey please no concerns ne beba nti omo dey aba nti wa hwe concerns what mu say bebre na ohono ma genuinely no hwe na duasa ne dey omo anka so mo ahode nye dey entimi ana okore student loan no so a student loan no threshold that provide my students bia nti no ebi ala akoba ni so bi ohono ma based on the reason near student loan no current me aye the entiment ama no ana onye eligible for student loan no because student loan no even though there has been conversations say omo person omo ye ensaka bi bem ni ade enye obi a na betimenya student loan no it's another thing o kan na ampa ebetimi abem say na dia asano ko bi ono ma still na ontimi enye de ntia enti ende say obi a otie mbi wo hono ma betimi aboa school for idia ye bestre say okwan bia obefa so bia no yes ye be ready say ye be make sure say at least ye be mom access to some of the students are ebia ye sha omuntimi ntia no nanka omo aboa omo na nti ende school for ni go no kremu de ebi wa enadi asane de ya etimu say omuntimi meet 70%. In time, I can't say, yeah, I say any school, so about course wedding, come say, policy, there has to be a review. Say, on better policy, from the 70%, from the about 50%. Now, so now, yeah, sure, there are 70% in the school fund, baby, now, be here more. Obi bia oti bia ebetimi aba school for yi mo a yen national organ student ne your office kan Accra City campus anytime bia no obi a person oboy bia no access to the various students and access to the students betimi abo school for yi na chese city campus ehye na kwanhia wo busia bi obi di ma no ana okoje ye meti ye sijama 100 Ghana e ho asem te say wadaroma
Hello, Joshua. Atiega. Yeah, meton. Sasa no ebedu manim. What who bibi? I think there has been some posts on it and all those things, but yentimi of it yentimi confirm me. Oh yeah. But I say my idea ni ADHD because say ekobani say a school ni ana say a rehotem kase atu ye nyina, but so far the yentimi confirm me say bibisa esi. Oh yeah, any anapay say yebedas ni obre ne wonkyere mu. Madam was ne edmapa mo poswara eyema oh my Ghana na ebompa say kaka be make sure say yeah school for more Ghana nyina betumi atwa mu school and some so na that be say kind we are the future leaders na yes we have betumi abe ko occupy my oman Ghana say mo so mo yi anapay yebedas ene obre ne wonkyere mu. Madam was Yo Joshua Ope General Secretary Edema National Union of Ghana Students and anapay yenyana yenano ebo enkomo etise enti anapay uti Okoman 97.1 FM Okoman Kasa Jumadi D-boy ja am say in nuano na yemba no wakasa yi papa na general kan na anapay mani hye ade bi so yebesre se mofrey eko school na da ache wa beso mo mind aseman Ghana na ne hu anopay ni se yebema neutrality allowance we said se ebia hu the minister wa uni MPP wa uni NDC yebema o and a civil servant for them so mo page oh se otihwa na onkoye party 7 ade yebesre mofrey ehu hia sa allowance no yemfa ma mofrey seska no se ampa se ebe pass samra no mana ya adwuma na seska ni bi ho ampampa ye mammo frey nko bi edu level 4 ndo ba bewi na biribi nti omonye bibi amofra no mo ya so brache bi utie nsem na course no a ne bi die no eya so den kakra say for school fees kutua wa ma ho na wa de akoto uba wa de akono aduan na we ne de asemaba esabi obi ani wa sabi onyin na so anye den kakra na ese obakra sabi okoja na go na so a yemfa sika na etwa enye den ebe pre nti ise sika na yampa say it be man crofo ni wo neutral. How can a man be neutral? Onipa matter for you was immortal invisible. How can a man nti yebesre se sika na da ho ampa ne be ma sa empanyifo na civil servant na dia yemfa nkotua school fees ne mom no mo cultural exams no pass me empanyimpa for my nemum yemfa nancy from say niema sisi ya e ma sa asem we baaye enti ananka ye twom ade suamu no sa asem no ebi ensi bio ebi enya de besi wo mind aseman Ghana mu ebi tu me hu se general me hu se anka ye private university a na esi we ensi de biada se wo betra se adeka na wo ba be twa exam sansan e be hu no na me tie opanyi ba ko o se school ba ko mu na ye AZ4 school o se ye manemra se men sha asomde emma school nim o sha asomde ko ye no o mo ka chen se wa fon ye mra immediately almost sanction no na kantum say be tena se akopim se school fees na exams bre no maji he say nye panyifo na tena se yen hye yen fa ne man to 2 year kamofrey nipa 6000 na sebi anka mu school e ba be bo mo nti no ye bra panyina se omo arrestate omo na mo so mo nhwo mo ye na daachi bi ebi ankwankoto se ne na o kan obi ho no wo ye ne den onya bi mfa ntua ene so mpanyimfo hwe na sa ankrofo nya ye mo mo na obi wo ho mo a ene na onni bi bari ye boa no a daachi bi mfa so betua ban so ebra bi na me dis master se ebra bi na sports department na de mo discuss ya de bi wo se ese DK poison obo akuturuku nya sika e de Ghana bosia ebi na obi a wo university na ene oni sika ebi na daachi wono ba be boa yen ene nti ye ntu ni nyina Ghana nkoso na NCC yemfamaye I'm say the boy abo no do permanent duba kon be na ya sorry so enesa enti anapay say ye de besi ha na nyakobo ya aduma achina ya beto aso
But answer na ebe kono say text message ba ku mienu bi you Facebook. Yes. Here ne wa o say God continue to bless your greater grace. Nana Adokapon no the way ebae. Atanga Bernard. Asemo. O say good morning from Continents. In fact, our road accidents getting too much in the country. Please, IGB, get up with your men and good morning to Chairman Asari Bediakon. Papa sorry na no pay or Chana Manachi and na no pay. Enti ye be sorry so and the site Nakupon ya adoma echina ye be san Asia na ya beto aso. Na mami bi wo Okugwa. I say a friend girls SP. Okay. Or opposite the background ho. I say the bia Akropon OTA on the one to me a most station. I say Akropon. I'm say a friend of Okoman. I say the bia OTA Mama girls SP or Okugwa. Chiao edawase nyame nhyirapa mpanyifo a ayemfo nre show mu na bebre no no hima ba ko ka muka hima ahemfo na asem a aya yesremu mfumso wo ye ho munsusu amsi onana ise ni obi atero so man kase mudi atem say amunsusu na meso beka metim say muso mu ya de pa eje besusu ende man kan ma no RFA Kwapen Builders Limited General Building and Construction Expert and pay was say o pedanya and that fem pesu sidan po bia hweso ama dan wo ton peso ni nyina ene wo ton cement swimming pool so o say enia otimi eye peso nya swimming pool e wo fie ni nyina obebo ama sa atimi aka bi blocks cement glass doors ya eye apono ayeye aluminium doors nyina ni windows oye bi enti o kire se o carpenter for mason for ene adwumafo ahodo bebre adansie ho adwumafo ahodo bebre ya woni wo mu eye adwuma enti school for the blind opposite pe ene Kwapen Builders obutuo enti dana wusie no se wote ha so ya adwuma yeni se ni adaje mepachew ni nyina be supply ne ma be nyina na etimi abo afre 0243476325 na 0592010796 ede adapai Kofi Ansong Baffour enimidi and D-boy listo ohene dako and Korea Ajiman Pakwesi AJ Sarmenti nyina aka ho and edijuma di abisi ha yes sorry so anesa Yakopon ama boni bia antu ya ma boni biso ntu yen sanse okoso ahwenti boni bia nsi na yeti asia sanse Yakopon so bi hwe and obi nso so Yakopon nyede enhwe se ne chiro no kano enti se Yesu ama Nyama na obasisi ya we here can see tigu na bagedo tigu Yesu abeji dia ene na ne be se hia Yakopon bo achina enti sorry so anisa 97.1 FM is rocking. We are blazing.